Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titunaw iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagdakasan. Awan urbanidad na. Kapaw ta anak ti mayuran, kenbak nang da. Saan dan a panunutan, numasair di tao. Ay, nagdakasan at talaga ti ugali ti daddo mga adda mabalinda. Manang irurumanda. Hanggang saan ko nga ipalubaws, nga iruruman, ken saktan dati anak kao. Padasan da asaktan ti anak kao. Taday takit din tijak mapalabas. Saya atasan ka pa Rimuar, Jonas. Good morning, Mami. Kaya't kakasarita ay tinalapat. Kat saya atim ti agsumbak no kayat mo tinasaya. Anya ka ti dayta, Mami? Nagapu amin di rabi. Ha? Adala ang sinarong karak akadala kidi. Ulbot! Ha? Tinungpatak, Mami? Kaano pa yan nasursurup ti agulbot kanyak, Jonas? Awan amok iti pagpungpungtutan nyo kanyak, Mami. Gapo iti dadya nga Eloisa. Nasursuro mo ti agulbot kanyak. Mami, anya ka din ti aramidan nyo kanyak. Kabilandak pa yan. Gapo ta nasursurong pa ti agulbot, gapo iti kinamaag mo. Mami, Naggapo ka, iti balay da Eloisa iti rabi isan kati. anya? Saan? Anya ko mati aramidak ijay? Ulbod! Kaya't mo tanayo nakpa iti tungpakan ka. Mami, Amom akabusor kula unay ti ulbuda. Mami, Ti amom nga ta, saan ko amawan anapan ka iti balay da iloy sa iti rabi. Ayat ginagara mi jay. Sumumbat ka! Ijay tinapanabasan ka di? uwan, Mami. Nakitam ti kinaulbod mo. Ada ka ti dakes na? No sarong karak? Ket damagak no apay adi simrak? No agsakit? Wano anya? Tadi na sungsungbatan ti awag ko. Kanay baga kanyak ni Tonyang. Asaan asimrak? Dinakbalikogan, Jonas. Mami, Sungbatam ti sarulsod ko. Katyak kaya nga gulbod ka. anya ka di mananday ta? Ay, saan dak gaya mo napatpat gan? Tatong paandak pa yan? Di nakbabalawad ta si kamot lat tagar-arami diti makagapo no apay amatong paka. Mami, Kan saan ka makapagulbot kanyak? Ita, ti bagbagak ti sungbatam. Kat kayat ko at ti kinapud no ti bagam. Tano maduktalak nga gululbod kamanen ang mga noanyat maramid ko. anya ka di dayta, Mami? Adda ka din relasyon nyo kani Eloisa. Mami, Agyaman agnugas ta, Jake. Sige. Urayak lang na di munek dito opisina. Amok, adito iti bagtarusan na. Sige, bye. Anya nga ta tinapasamak iti papanti anak ko iti balay da Eloisa. Sana mabalin agapo iti da di ababae. Kat agsagaba wino agliday iti anak ko. Apa yan? Anyat na basa magiya? Impanalbag mo ba yung tirida o gat orel na nakikdot ni Emalina, sekretarya? Masurunak pa pa. Saan ko anaddanon tigagara ka tao? Apay, asino aya ti bagbaga matao? Ni Eloisa. Kat mabuisita ka. Iso nagsasawa akong ti amana. Iso kami tinadanon ko yung balayda. Nagsasawam ko nam. Wan pa pa. Sus Mario Josepa. Apay nga naramid mo na itay ha. Kasanon nagwaras na itang inaramid mo. Anya ko ma.
pa'y na iwaras na tintero alubong? Amom ka di ti sasawam. Di pa ikat nadadalan tinagan ko, ti reputasyon ko a mayor. Anya? No madadal, nang runa no makadanon da ita ka nagidik ka amang ti media. Nalpasan ang aming pinsan ti political career ko, iha. Wah, pinalawan naklatan kat dinak sinumpata ni tisaludsod ko. Madam, itimplaan kayo kadang iti kapeyo? Wano askol Diyos ta napudot sa tipanawon. Anyat sasawam to niyang. Kunak, madam, napudot sa tipanawon ta ultimo ulo yung kat napudot. Kayat mo talipakan ka lang. Ay, susay saan, madam? No ka sa sumardan ka, di ka sumanao. Ay, uwan, madam. Wino, panawan kayo pa ita, ituloy ko tar aramidag. Nagkuna panawan nak dito'y. Ay, Dito'y ka lang, abay ko. Tapna na ka sasao. Tadikat kas lang ang bagtit ng sasaungawan ka sasauna. ay, sige, madam. Amom ka di, noanya ti kapong ko, kan kapo natin nung pak ni Jonas. Saan di yung pa'y mat na ibaga kanyak, madam? Tonyang, Anya ka ditay dyan, madam? naglibakan na pa ni Balay da Eloisa. Ngam ada biniling ko at tao, kanang paliw kan ko ada, kat nakita na ni Jonas si Jay. Ay, kastay ka din, madam? Kat ti ka bosor ko launay. Di na sinong batang tinaodi, asaludsod ko. Anya day dyan, madam? Dinamag ko, relasyon da iti dayjay nga Eloisa. Ngamin bisasong batang dak, tinalikodan na kiden. Kastay ka din? Kat si Katon niyang. Ay, Amok nga do ti amo may papan ka da Jonas kan Eloisa. Di ka gulbod kanyak. ha? Ay, sus, awan amok iti day ta, madam. Sigurado ka, anya taramidag kan ka numamwak. Nga da mo may papan ka dakwada kat iliblibak mo kanyak. Ha? Pudno nga awan amok, may papan iti relasyon da Eloisa kan senyorito, madam. Malaksit, agar aram kan Eloisa, este ko, madam. Tonta! Ay, no, kaya kasti tinay pagkat. Ha, ulit man dyan imbagam, Tonyang. Nga, anya, madam? Tay imbagam may papan ka ni Jonas. Ay, sus, yak mat malagi pa no niya day chay, madam. Wala, tap na malagip mo. Ibuwan, madam, malagip ko, agar aram ni senyorito kin Eloisa. Nakabasulak man. Apay ajak na aluwanan anay pagkatikas dyan. Ungtan naklakit din ni senyorito. Mina, mangisarsarak na ito'y ang iwat. Tibabag tulagatan tapno ang nakam. Kasano pa yung may babawit timbaga. Taktil ang gulo na ito eh. Ni Monique ti umawawat. Saan ko asungsungbatan? Awan panawin ko ang makisarita kin ko ana. Kapo iti saan ko nga ipapan iti kasangay na. Nagdakkel nga isyo. Basol ko nga rot. No ti kasangay ni Eloisa ngay ayatak ti danarayak. Saan ko marumbang apadakkelan da dayta nga isyo. Natural laeng at ti kapatgan a tao kanyak ti prioridad. Si Mardang matlaangan nga agriring ti cellphone ko. Wan, pudno nasingit kami nga gayam kin Monique. Ngum awan karbangan na amang pilit kanya. Adumar ay iti kasangay na. Umdas ka di daytan apakakabilak kan mami. Ken, awan makalapad kanya. Iti panagayat ko ken Eloisa. Ken kang runaan, ti ayan ayat mi. Paisit ti Tia Jonas. Talaga paglukluk sawan nak. Inasumpatan ti awag ko. Iman to niyang ti awagak. Tumagak na dapel na ni Jonas si ti mansyon da. Agalwat kanyak ti Tia. Senyorita Monique, tinawagan dakmat? Adda ka din ni Jonas ti mansyon da, tunya?
Ada, senyorita. Saan na si Mrek iti opisina da? Saan, senyorita? Ngamin ko't nagapadangagi na. Anya? May panggapit niya. May panggapiti panagaram na kin Eloisa. Stay ko ha, senyorita. Anya kinunam? Agar-aram ni Jonas kin Eloisa? Ay, mali! Ulit naman din pagamtan niya. Naspagkanto niya. Nakabasol ka manan. Anya manan na ya, ti pakabisita mi ha. Ada kami namok kinto niyang, papa. Ada na ilawan na ngayon sawang kanyak. Anya, nagsasawan na kay Didakas? Saan, papa? Ngam nailawan na ngayon baga nga agar-aram ni Jonas ka na Eloisa. Anya, Sigun ni titarati tatakatulong da. Nailawan na yaton niya nga imbag ka kanyak nga agar-aram ni Jonas ka na Eloisa. Kat daytat nagapaan da nga gina. anak ni Jonas? Agaram iti may salanga katulong? Adama insulto ak ti dayto nga aramida ni Jonas. Idin to tadak dito nga tadamay kari. Ngamiti day janis-nis. Agpupukak dito'y kwartok. Ket aginumak iti arak. Aging ga iti mabartekak iti usto. Ket ure asino ti agtuktok. Saan ko alokatan? Apay akas iti mapaspasamak. Ngagpapankin ni Eloisa. Ket di nasungbatan ti awag ko. Inidap na pa'y na minsan ti awag ko. Saan ang mabalin? Agsubliak iti balayda. Ket masapol nga agsarita kami anasayaat. Ket no umanukot, agtaray kami. Lumasakit iti bagik iti arak. Nasakit tinakam ko iti aramida ni mami. Apay nga ito rayan nak. Maipapan iti pakasak ng tipusok. Apay nga uray dayta. Ket kayat nak atenglan. Ken sumurot latan iti kayat na. Sa di naman nanti ko na mapapan na mulig iya. Kaya't ko akalinawag ni Jonas. Unay kamaldan. Kas laki din awan sa balin ang lalaki dito rabaw ti daga. Tama pon maidildil ti bagim kan wana. Ay, ayatak ni Jonas, papa. Ngem sana si Kati ay ayatin na. Taday jay ang mamirmiraot kan ambisyosa akatulong da. Kaday tangarot tinasakit, papa. Uray maulit-ulit day ta saritaan. Jaki palubos nga paaya kiti damong ayat ko gapulaan ti dayay akas kini Eloisa. Iya. Kat sanda kumalapdan, papa. Tano saan ko masarkadan ti sakit tinakam ko pakamataya. Anya. Paltugak ti bugod ko ang bagay, papa. Anak ti pagka nga. Jonas? Mayor, anya ka dito may ko kada kayo? Ne, nabartekan samad. Saan, Mayor? Nakainumak lang. Apay ka di? Kayat ka kumakasarita iti personal. May panggap iti anya, Mayor. At dalaeng kayat ko amalawagan. Ngam na kainum kabet. Baliwag tulangan ti umawag. Ken mangawis ken ka. Sige, Mayor. Pasensyakan. Bye. Anihat ti kahit asawan ti panagbarbar ni Jonas. Ni mandon niya kandidati awaga. Anya ka diti may paay ko, Mayor Solomon. At dalang dagiti kayat ko amalawlawakan nga isyo. Isyo ko na, Mayor. May papan na di mapaspasama ka dagiti anak ta. Apa kay ramaran ti katulong mo? Ni Eloisa. Awanan, saan ko na pinaster kakatulong? Inikat ko ta sa balid sabot ti Rantana ang nagkatulong. Sa bali ti Rantana wenno. Sa bali ti panggap ti anak mo di may salanga katulong. Anya,
Awan panggap ko amang idaldal itanak ko no sa nakaya di anak mo doon niya kandida. Ngam na insulto kami lang itinaramit di anak mo. Mayor Solomon, No pay, basit ko mga isyo na ito'y. Ngam sana makamove on ni Monique. Itinaramit ti babab nga anak mo. anya? Babab tiyawag mo iti anak ko? Kasladyak baklon da itangay baga, Mayor. No saan apod no tikonak. Anya arason na may salang katulong ti arman na. Karamba! Pagarupam ka niya kanunugak tinaramid na. Pulos! Nga pasensya kan tapos ti saritata. Salangadet ti anak ko. Takla unay tiyayat ko ani Monique ti maasawa ni Jonas. Tapno sa anak kabaybayan ni Mayor Solomon kadag tinig kusyok. Kayat ko nga isulat na ti Mayor dito'y San Mariano. Saan ako nagtuloy iti business meeting ko iti kontak ko. May papan iti may sanglad akarkamento. Manipon palasi tao. Masikasot pa iti aparikot kini Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Saan pa'y arin mo manipod itay bigat ni Senyorito Jonas, madam? Anya? Nagpayo nag-itay iti yelo. Kat nakita adwa a botelya iti stateside nga arak kada iti lamisita iti kwartuna. Agbarbar teklatan ni Jonas? Sigurado, madam. Kutimbaga na kanya. Asaan ko asing-singaang. Taan niya ti barbarte ka na. Ti kadi pa nang tungpakan ko anak? Mabalin, madam. Oh, karamba! Saan ko kumana tong pano sa nagapo iti kinabaag na? Madam? Madagdagan pa iti luksaw ko kapit tinibaga ni Mayor Solomon, ababab ni Jonas. Awan na muna? Awan manaknakam na? Dahil talauna iti pagsakitan tinakam ko. Niya? Gapo na ita iti panagaram na iti bay sa babaw ng lan. Apoy nga tadyak makontak ni Eloisa. Nakaidip nga ta ti cellphone na. Unattended ko na naman ti at sasao. Cannot be reached kanuma. Kaya't nasawan. Posible anak ka o. Wino, lubat nga ta. Apay akas jay. Gapo nga ta, tadi na kaya't nga adda mangawag kan kwa na. Jesus! Di makal ti parikot. Gapo iti inaramid ni Senyorito. Adi nagatindar iti kasangay ni Monique. Kat iti kasangay ni Eloisa tinapanan na. Sakat, naamuan ta nga agar-aram kin Eloisa. Susapo, pakawanan na ko ma. Dahil tutumat gamin ang iwat ti mangirbromo. Dahil ta tinabuag kan Donya Candida, Monique. Saan ka no payabim mangon, kandida malukatan ti kwarto ni Jonas. Oraya ka makarini, Jonas. Mapana ki jay balay da papa. Wan, oraya ka makariin. No kasapulan. Kaya't ko kan kwa na ti atap ko. Atap mo nga? Nga mga nodan relasyon da iti day babae. Nga ta. Ambisyo sa matay siya, papa. Katamok, saan na narigatan ni Jonas anang kunot ken kwa na? Anya? Sana mabalik. No kasapulan nga account ni Jonas ken kwa na. Alamida. Monique? Wan, papa. Ay ayatak ni Jonas. Kat jak kayat na mapukaw iti biyak ko. Hanggang ka sa noon no dahil di ababaunan ti kayat na. Masursuro nagtubat lang ngayaten. Katulungan dak ko ma. Ano ko matulong? Masa ko lang mapukaw da dyan nga Eloy sa itidalan ko. Anya ti kayat mo asawan? Papapatay ko kasta? Puro ino sana kasta, papa. Ikanyo iti nagkalagatad. Anya? Kasaritak ni Doña Candida. Ibagak day ta. Kat mabali na pag tinulungan nyo.
Monique. Please, Papa. Diyak kahit naman po ka ni Jonas iti biyak ko. Umdas nga ipatay ko dito. Sige, sige. Kasaritak to ni Candida. Agyaman Papa. Nga masapol anatanang ti addang. Tasan ko akayat amadadal tinagan ko iti tao. Tamagupid lakid din ang mamimpinsan ti karir ko. Ngam napatpatid ti pakasagnan ti pusok ngam nanyaman na banag dita, Papa. Na napatid ang anak yo, mga ramid kayo ti pamuspusan. Tapno saan ko ang mapukaw ni Jonas? Sige, sige. Makitan to. Nasakit ti ulok. Napalalwak ti naginom iti rabi. Adapi nga ta ni Mami. Sigurado, ang nagpungpungtot manan iti rabi. Awan maaramidak. Oras asaktan, kan ungtan nakpay. Amangan no agtalawakon. Pumanawak laangan dito'y balay. Tangay awan mo't laang patugkukin ko na. Maulawak abumangon. Agpatimplak iti kapik kanton niyang. Agpahiyagak dito'y kwartok. Kalpasan na. Agsyawarak. Awagak langan. Sa anak ang makabangon. Alam, senyorito. Awagan na. Hello, senyorito. Sa dino tayo niyo? Adak dito'y silid ko, Tonyang. Anya? Ang apay nga inawagan ta. Unaknod ta kayo itirwar. Iyagan man ti kape. Maulaw ka bumangon. Kit nasakit ti ulo. Napalaluan nga minti minom iti arak, senyorito. Alakit din, Tonyang. Awanan ti adupay sao. Ikarigatak ti bumangon. Lalo katak ti rita ti kwarto. Sige, senyorito. Rimuarim ni madam ngam na kami suot. Kaya't na kayo kumapay akasarita sakbay apumanaw. Saan kamot anak kari eh? Naimas ti turog ko, Tonyang. Apay ngamin ang nagbartag ka iti kastaunay. Saanan anas kan nga ibagat ken ka? Sige, senyorito. Pakawanin bak kuma. Ay na. Makaginawak mo't laangan. Ang makaigop iti napudot a kape. Takol ti basol ko, senyorito. Ngamin kat, saan ko analwadan anay baga? Tabinugkawan nak ni madam, ididamagan na no anya pa iti amok may papankada kayo kini Eloisa. Kinilga anak mo't ngamin, kat naibaga nga agar aram kayo kin Eloisa. Anya? Mangirubrubo ka, Tonyang. Rumor ka man laangan dito'y silid ko. Ang mga ano anya pa iti maaramid ko ken ka. Istorbo mat daytoy. Basta nasakit ti ulok. Hello? Agyaman nak kasi nung batang matlang di awag ko kan ka, Jonas. Anya ka diti ibagam? Mabalinta ka di kagsarita, umayag na tabalayo. Anya? Nasakit ti ulok. Sa anak pa abimangon. Gapo, taadahang over mo? Anya? Amo, nagbarbartag ka. Nasakit tinagan mo, gapot pa ng tumpagan ka ni Mami. Kasanong amom dayta? Naibaga ni Mami, ka ni Papa. Please, agsalita ta. Lipate mo din napasama kiti kasangay ko. Awan maramida? Noon patagugan ka, kas nasinga na gaya mo. Gapot na napatpatag daya, babawanan ngam siya. Ngam kayat kung agsalita ta ita. Sige. Mabalin ka di asaan nga ita? Itan, umayak na balayo. Anya? Sige, bye. Mabit lang. Inedep ng ti cellphone na. Ay, sinalbag ti kastuyan. Agyaman ak nuat dawayam ngumay diti opisina ak Doña Candida. Sige, sige. Bye. Saan ko kumakayat? Di makibiyang iti daytoy. Saan ko akayat naglading at kinmasaktan ti kakaiso ng anak ko.
Sa dino titurungin tayo, madam. Iti balay da ipe. Masapol ba kasaritak di Eloisa? Kayat ko akalinawag. Kayat ko kaysot pangibagay ti relasyon da ka ni Jonas. Awan, madam. May iswa talaga tayo ayatan ti anak yung kunakmanan. Awan, maramidan nyo. Saan mo akarkaritan kan katadan ti kabayla, dawal? Madam. Awan pa'y kinayat ko kan plano ang nakapaaya. Amom da ita kas right-hand bodyguard driver ko. Uwan kiti, madam. Kat saan ko ngay palubos, adagajay laang amamirmiraot nga agama, ti pakapaaya. Sige, madam. May isot ko na yun. Saan ako nakontraan? Na di mo kaya ta si katipagdasalan ti pungtot ko ni Jonas. Sa dino ka no tayan ti anak yung tata. Kaya't ni madam kandida kasarita. Ay, awan dito iti anak ko, sir. Napan nagtrabaho. Anya? Adan sa bale, anastrakan na atrabaho, iti capital city. Basta ka di. Well, Sa dino ijay. Tayo kami na maban. saan ko pa'y nga mo no sa dino ijay. Ta sa anak pa'y anapan. Kasta. Ayuwan, sir. Salbag! Ah, Mabit lang nga ron. Tawagak ni madam. Ibagak. At ang kami ni Jay Lugan. Di mo dagdagan ti loksaw ko, lakay ipe. Inuray mo pa, abi mabakit tilugan ko. Tapno kasarita ka? madam. Nagturay ka lakit din, ta saan mo kaya ti masidag kanyak. Paulod ka la kumakit ka dagiti taok ngam saanan. Siya kunti masidag, asaan kumarumbang. Ay, madam. No, panunutan pa'y kati. Sa narumbang agdadala, iti kanito, iti kaskan ka. Ay, anya ka dito ibagayo kanyak, doon niya kandita. Panag ko na saan kamutan nga gulbod kanyak, lakay ipe. Nagbali na ka na saya, at ba iti ka dati anak po, iti balay ko. Kas katulong. Awan mo't nga tatma ko ng kanyak. Madam. Ngam, sana dahi tatiga po na kay mayak ditoy. Adalaan kayat ko alawlawagan, kat sika ko mati mangibaga kanyak, tawan mo ti anak po, ngayso ko mat makita, kan makasaritak. Taysot mangibaga, iti pudno. Ay, maipapan ka dito iti anya, madam. Tangay ko na ngawan ti anak mo, tanapan nagtrabaho, pes. Sika nga rod, ti mangibaga kanyak. Anyat amom a relasyon da Jonas kan Eloisa. Dayta ka dayta kaya tiyo amaamuan. Wan, saan mo na paulit kanyak ti saludsod ko? Ay, saan nyo ka di adinamag iti anak yaw? No anya ti relasyon da iti anak kaw. Panag ko na kit iso ti rumbang amang ibaga iti dayta. Karamba! Ha, Saan kayo kumang agpungtaw? Ta ibagbagak laang ti agpaisaw. Taawan amok dita. No pa'y pudnaw nga umay ditaw ni Jonas. kayat mo tapaulod ka, kat pakabil ka kadagiti tao ka, lakay ipe. Amaw akabalan nyaw nga aramidan dayta doon niya kandida. Nabilag kayaw. Baknang kayaw. Gabkitaan nyo kumamag ti aglawlaw. Aniya. Awan basol kaw. Awan inaramid kaw adakas kontra kada kayaw. Kanda kayo ti imay ditaw. Dawal! Mapantayon! Ngamsan tayo pa yan alpas, lakay ipe. Subian ka. Sana siya, tikal kalabanan. Agrobatak. Surutag ti anak kaw di pagtatrabahuan na. Saan kaw ang magustuhan ti aramida ni Doña Candida? Kas itinakunak, saan kaw nga ipalubaws nga iruruman ken pagaramidan da iti dakas. Aglasat da nga umuna iti rabaw ti bangkay kaw. Naturay dalaunay, hangam saan nga agnanayaw na mapasamak ti anyaman adakas apanggap na at dalata pagpatinggaan da. Anda nagsardang ako ti iti batog tigait, senyorito. Ha? Nimunik day tantonyang.
Mapan mo lokatan ti gate. Wan, senyorita. Nasaya at mat. No makapagsarita kami kin Monique. Ket no kasapulan ng aklunak. Ani Eloisa ti ay ayatak. Aramida. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman naktanadanon ka, Jonas. Kat daytoy ti umuna pa nagsarita ta, manipod iti sakbay ti kasangay ko anag ko naam, adumaray ka. Ngam adada nga inik kami ti importansya ni Eloisa. May kakadi tapno si Derenak. Tapno sa langaden nak, Monique. Saan ka kumamasaksakitan? Ngam ibagbagaklaan ti riknak. Awan kadit karbangak amang ikadeng iti para iti bagi. Adda no adda. Ngam saan mo kumangay bagbaga nga umay ka? Nga oray saan ka matgayam nga umay? Sorry, para iti dayta, Monique. Napayakan na nadlaw ko. Adayo napatpatagkan ka day katulong ngam siyak anasingad na nagkaubiga magayim mo. Monique. Ngam amok. Agray rayo ka iti day katulong yo. Anya. Maag ka, Jonas. Nagbaba ti taste mo? May salagay makatulong ti katukad mo? Monique. Diyak lang pagarupan. Nakasta ti kababa ti ragsak mo, Jonas. Kas na ibagakon. Katulong lang ti katukad mo? Ada ka ti problema iti dayta, no bilang? Hakat nalabit. At dapat na kinaawatan yun niya. Anya. Ta sigurado. Gapot kinaambisyosa day diya babae, sinong bata na adagos ti panagayat mo kankwana. Inaklon na kangatan. Di pa'y pulos nga ta nagpangaduan. Nababalaw na iti panagkitam iti pada matao. Iti imatang ti Diyos. Agpapada tayo laang. Saan, Jonas? Nagbindot kay ti dayta. Kat di nak-i-label iti kaskin ni Eloisa. Kang runan iti amin. Awan na kurapay. Kan nabak nang itinagan ni Ayat. Iti dayta nga ibagbagam. Inaklon mon. At halagaan ni Eloisa ti kayat mo. Ang mga nadapay relasyon yun. No bilang adda. Dakas ka di, Monique? Yeah. Tinong panak, Monique. Kaputan na insulto ak, Jonas. Ngam ti may bagak. Sa anak mo ba nugot nga agnanayan ti pananginsultong kanyak? Amok. Idi pa'y anadlaw ko. Saan lang akas nasingad agayam. Ti ka ipapanandag iti ipakpakita na. Wano, kinasingad kanyak. Makapumpungtot mo't ni senyorita Monique Apimanaw, senyorita. Saan mo ka di nakita ti panangtong na kanyak? Kwa, senyorito. Nakita nakitutak iti inaramid na. Kapo amin kin ni Eloisa. Nainsulto ka no, iti panangibagak. Nga awan dakas na nubilang taaddan relasyon mi kin Eloisa. Apay, senyorito. Adda ka din relasyon nyo iti gayam ka? Anyat pa nagkunamton yan. Idi pa'y anadlaw ko nga asidag kayo unay iti tunggal maysa. Kun saan mo pa'y anapuutan nga inawagan na kalaang itinagan mo. Inarangasan na ka kunak manlaangan. Ulitag, saan mo kumaamasasaw iti sa bali? Wag, senyorita. Promise. Ang nagatal ngamin ti Daylam na maminsan. Sorry, senyorita. Oray, ta saan tumat lang ang mailimod ti amin. Kas iti panagaram ko kinkwana. Wen, agayan ayat kamin kin Eloisa tonyang. Manipod iti kasangay na. Wow! Kunakon kat. Iti kasangay na ti panangaklon na kanyak. Isumot lagayam Inkari na kanyak, nga iti daytang aldaw ti panangaklon na kanyak. Iso ati kasangay na ti dinarayak. Imbes ati kasangay ni Monique. Unmat Ket dakes ka di, wenno pakabasulak, no iso ti impaayak iti importansya. Pakabasulak ka di, tonyang. Nene. Abayan, Monique ha? Mabuhay si tak, Papa. Oh, makapatayo kiti tao. Manya ka di mabasbasama king ka. Anya tapasama kiti papan mo ibalay da donya kandida. Nakasaritam ni Jonas. Uwan, Papa.
Katyak maguston ti ba nagtidagsaritaan mi. Kas lang kami na ninaklo na aday diya katulong kaya yatan na. Ano? Kinamaag. Tay kung na ako na kinababab day ta. No bilang tani iloy saman ti ayatin na. Awan kanot dakas na. Anya? Kaya't nasawan talaga aday diya katulong ti pagduyusan na launay. Katyak maklon. Kasladyak yan na nagmauyungan ni Jonas ti katulong da. Awan nga rod papa. Nainsulto ak launay. Anya karot ti aramidam ita, senyorita. Sarong karak ni Eloisa. Saan ang mabalin aliklikan nak? Sus, no maamuan ni Madam Dayta. Ad-adamanan nga pungtot. Awan maaramida. No kasta tirik na. Ngum saan dak amalapdan ton niyang. Ay, senyorita. Ket no umanugat da Eloisa. Ken tata ipe. Agkasar kamin. Adya kon ipakadakin mami. Uray, taada kon iti husto nga edad. Alakot, da kayo lataa, senyorita. Ket no dayta ti panggapuan ni mami. Amang laksid kanyak nga anak na. Awan maaramida. Awan mo ondon niya kandida. Sika, nalatag launay a negosyante kan may sa kamaknangan dito ya lugar. Kan tuso, mga sawi ti katulong ti anak na. Nagpunagag manugang akiti katulong, Mayro Solomon. Oh, daytat na sao ti anak mo kan munik. Aniya. Awang kanutakas na mga sawa, iti may isa lang nga katulong, no isot magustuhan kan ay ayatun na. Ay, piman gapay dun niya. Karamba! Saan na kakatawaan, Mayro Solomon? Tadyak lakit di palubos. Kasano? Asan mo nga ipalubos no adan relasyon da? Aniya. Ah. Uray san na kanungin diritsa nga imbaga kinimunik. Nalawag nga da relasyon da. Tay supay ti dinarayan na iti kasabay na. Oh. Saan ka di pa yan nalawag na ita dun niya kandida? Iso nga awanan. Tay bagbaga ta nga agabalayan ta. No agdamag ni mami. Ibagam nga awan ammom. Wan, senyorita. Ang mga nukigtutan na kalaan kat ibagam manan. Saan, senyorita? Promise. Ay, nasayaat no kastaton niyang. Ala, atan ni Madam. Mga no agpupungtot manan asin mangpal. Nasayatan na danon ka, Jonas. Nakarubot kan sa papanam. Adala ang papanak sakbay ang mapanak iti opisina, mami. Sarong karam ni Eloisa. Mami, Saan mo na sarungkaran? Nadan relasyon nyo. Putdemon. anya? Saan ako namamati nga awan relasyon nyo? Kat no kayat mo tinasayaat, isinam. Wano litli ka mo ni Eloisa. No kayat mo, anasayaat ka. Anya ti kahit yu asawan, mami. Sana siyak tay tao anala ka mga awat iti pa nakapaay. Kanawan pa'y nakapaayang. Mami, Ibagakan ka, Jonas. Diyak kaya taday jay nga Eloisa ti maikamang iti pamilya tayo. Kanjak kaya ti makat katawaan akas iti naramid kanyak ni Mayor Solomon. anya ti kayat yu asawan, mami. May saa ka mabigbig-big ang negosyante. Ado ti magidaydayo kanyak. Ngamtikid din anak ko, may salaga ba katulong ti pagtatakunan na? Ladingitak, no saan ko ang matungpal ni mami. Awan makalapad kanyak, ken awan makapagsina kada kami kin Eloisa. Ay, awan ni tata ipe. Nagpasada siguro, mapanak iti paradaan dagiti tricycle. Naskan amamak, ken makasaritak ni Eloisa. Manong aldawon ajak makontak ni Eloisa. Siguro, naka-off ti cellphone na. Nagitulot ka nun ni Tata Epe. Ay, nukasta. Urayo kon. Sana bali.
Taawan pa nakasabali malaksid iti opisina. Talaga akayat nak nga iturayan ni mami. Angam saan mabalin. Adda nakam ko. Adda ako niti husto nga edad. Di nak mabalin abyangan iti kayat kong aramidan. Nang runa, no maipapan iti pakasek ng ti puso. Dawal, adda ka din nabilin mo ang surot iti nalimod kini Jonas. Awan madam. Delfino ko rin siya. Sige, kaya't ko amaabuan ti pagtrabahuan dahi jay mamirmiraot nga Eloisa. Awan madam. At nabilin ko. Nagpaliw. Sunutin da. May tagsapa asumre. Iti trabaho na. Nasaya ato kasta. Kaya't ko malpasan dahi ti aparikot ko iti dahi jay babay. Awan madam. Don't worry. Da kami hindi magama. Oray ko na makidnapan me. Patayan me. Sa amin ba lang hindi bangkay na? Saan nyo apatayan? Ada pang panunot at may papan iti dayta. Sige madam. Mangtid kay ti update no anyat mama nyo, Dawal. Awan madam. Sige, bye. Oh, saan asyak tay tao anala ka manlukloko? Oh, ni Mayor Solomon. Hello, Mayor. Hello, Donya Candida. Mabaling ka ka di manen na makasarita. At kami na panunot mi kan muli tap numalpasan di parikot. Anya dayta? Tumanugot ka. Awanan parikot tayo di dayjay nga Eloisa. Sa dino ti pagkitaan ta, Mayor. Iti rest house ko iti kiti babay di barangay Pilar. Sige. Kano? Uraitan. Muna kami ni Jay kadag iti bodyguard ko. Sige. Bye. Bye. Anya nga tamot na dya plano ay bagbaga ni Mayor Solomon. Nakuna ni mi may akaro pa may nga imay kanaw ni Jonas ditoy. Ket nagururay. Ken uray ijay paradaan. Nagururay kanaw. Ay, itay maitulod ko ti Arkilak. Sa anak mit nga minan ang nagsubli ijay paradaan. Tanapanak ijay ayan ni Eloisa. Kit itay naggapuak ijay pwistaw a pagpapayan na ka sales lady. Nagtarusak metan dito'y balay. Nasaya at mat, numakasaritak ni Jonas. Kaya't kau, ano mabalain kat putdandan ti relasyon da kin Eloisa. Taawan tumid laang tinasayaat abanagan da. Anta kamutan, senyorita. Unak lumapan ka pa'y ijay opisina yaw. Kinasarita klatan ti sekretarya tonyang. Nagawid at. Ta uminumak man kit di. Anya? Mangisagana ka man kit di iti mabalin na pulutan. Agungot manan ni madam, numabartog ka. Bayam dita. Tanong maumaak. Pumanaw akong dito'y mansyon. Anya? Wanton niyang. No anya ti imbagak. Aramida. Alan. Mapankagluto ni ti mabalin na pulutan. Apay nga minasaan mi amakuntak ni Eloisa. Nagsukat ka di iti cellphone number? Ipan kong ti pulutan ni senyorito. Agungot tumanin ni madam. Apay nga ta? Anya nga ta ti gapuna? Alikliklikan ni Eloisa ni senyorito. Gapo nga ta kadag iti aramidon da madam? Saan ka di ati parikot kat may salang Donya Candida? Mayor. Dayjay lang nga Eloisa, saan ka di? Uy, jak din pagaro pa sa bali ti kandat na nagkatulong. Timot gaya mo may agpaaram iti anak ko, ti gagara na. Talaga nga dakasta. Ket nagbaligi anang silo itirik na kan puso ni Jonas. Day nga rod ti pagluksaw ak launay. Numabalin na kumapukaw ko ni ti dayto ang lubong. Makabasol ka? Nukas na ti aramid ang mamiga. Anya nga rod,
Kat ti may sa apakabusurak. Sumang kamaagmat ti anak ko. Tanagado mabalin na apagduyusan, may sapaya katulong. Dahil nga ron, tapno mapukawan aparikot ta dahi dya ababay, kan saan ta makabasol, kan agbalin na kriminal amiga. Agtindulong ta, kat panagkunak da ito, iti kasayaatan nga rabinan ta. Anya da ita. Sige, ibagam tagtinulong ta. Tangay kayat nati bumaknang. Ikantay ti dakkalagata da kasukat ti adayuna ken Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ngam, saan mo ako naan? Agat-gatangan mi ti ayat ti anak mo. Ngam kit di para iti pagimbagan ti amin. May tuloy na, ti panagadal na. Ken saan ngagladingit ti anak ko? San ka ngagdaanag? Dakalagatad, titad mi kada kayo. Katikanda ka mati ti panawan ang mga adal iti amin. Saan ko ang masungbatan da ita? Ta saan ko atenggal tirik na ti anak kau? Ken saan ko ang mabalain asaklawan ti pakasitnan ti puso na? Anya nga ron ti kayat mo, Felipe? Ti agririri tayo? Tay bagak matkan ka, ha? Uray anyap mapaspasamak. Jaki palubos at ti anak mo, ti asawaan ti anak ko. Dunya Candida. Kat saan ko kayat, ti makarami ti basol. Agsinadalan! Ha, mawatamat nga tan, ti kayat ko asawan. Ala. Ikanda kay ti panawan mo ngagpanunot ken mga adal iti amin. Nga maging kay ti mabalin, saan mo nga ibagbagay ti anak mo da ito'y? Tapat tiyag, adin tumatla umanukot. No pa'y kasta daking ka dayta. Agpili ka, Felipe. Ti pagimbagan nyo nga agama, ken panagulimag yo, wenno nariribok ti biyagyo nga agama. Kat ulitag, anyaman ti mapasamak. Tiyak ipalubo sa ti anak mo, ti asawaan ti anak ko. Sige, Felipe. Paitulod dagan kadagiti tao. San ka ngagdarag? Awan dakas ang mapasamakan ka. Kat masapol nga anugutam ti jayamikan ka. Maawatam ka di, Felipe. Adda akaw dito'y balay may. Ngam saan asumina iti panunod kaw. Tinagsasaritaan may kada Mayor Solomaun. Ken Doña Candida. Maawatak. Adda pangta dagiti inibatan ni Doña Candida Asarita. Saan kaw nga igasang gasat ti biyag ti anak kaw. Amaw nga adda tustusaw ni Doña Candida. Nabilag kastamet ken Mayor Solomaun. Addamat dagiti damag nga adot anomalyana. Ngam gapaw iti kwarta. Saan amaab-abak iti eleksyon, taaggat-gatang da iti butaws. Anya ti aramidag, anya ti ibagak kin Eloisa. Ang niyat panagkuna, mamiga. Awaten nga ta ni Felipe wenno ipe ti jayat taken kwan. Masapol nga awatin da. No panunutin na ti pagsayaatan da nga agama. Sa bagay punno dayta. Agyabat pa'y kiti, ta saan ko papanawin ni da apersan nga awan madikmulan da. Mawatag latan di kayat mo asawang namiga. Tamok met nga awan amak mo pumatay. Aniya? Aga mamutan Doña Candida. Uray saan mo nga klonan. Amo ken sana mapunas ti adab ko asikati adday ti likudan ti napasamak. Wenno pan nakapapatay day di Rufino Cross ang kalin.
Kasta kadit kadakas ti panagkitab kanya. Oh, saan ta kuman gaglino ko doon yung kandida. Gaputak kasi tinakunak. Amamukan manipod mordong tibuok mo aging gaddaban mo. Kan saan pa'y amapunas ti hatap ko? Asi kamot laeng ti adday ti likudan ti pan nakatambang ti kumboy ni kumparit Gonzalo. Anya? Hanggang agal alwat ka dun niya kandida. No kasanot kinatusom. Tusom at daya kumpadrik. Bot-bot ganda kadi. Saan? Tamog ngawan bubot ngam. Awan kabuteng mo. Ngem, palpalagipan kalaeng don ya kandida. Amangan no sika di madisgrasya. Anya? Paya makaluklog saw kayo matanang banaw kan Mayor Solomon, madam. Masurunak. Ngabjak ipatpatlaw. Jak magustuhan nakitimbaga na kanyak may panggap kini Don Gonzalo. Abay, madam. Anya man ang timbaga ni Mayor Solomon. Sana ka no amabuti nga pumatay. Tatapon na kitinasyak dyan dahi tilikudan ti pa nakapapatay dahi di rupo. Puno ba't ada kayo, madam? Karamba! Oo, saan kayo kumamalok sa tapon, no? Sana ka no apat yan gawan na mo kiti pa nakatambang ti bunggoy. Wano kun po ni Don Gonzalo. Puno man ang timbaga na, madam. Dawan. Ah, Dahil ka di ang mayor ti kaduam. uwan, madam. Kuha, madam. Ibagbagak lang, di po, no? Alala, saan ta na pagsalitaan pwede ta? Madadala ka masurunak. Sige, partakab diyag ba na iho kat makauawid akon. Kaya't kung diyag hinada. Una, madam. Dahil talaga kayang... Ops! Saan mo matunay ah? Abang ito saan ta na makadano na si Bibiang hindi pala ikat ospital di pagpagpalag ka. Saan kayo mawakan, madam? Kung ayo apartakak pa, itagreklamo kayo. Kanya ka diya talaga, madam. Ay, oh my God, tunyaan saan mapampanawan ti karawam. Anyaman nga tan tinapasamak kan madam. Nagdiretso iti kwarto na. Inakpay kinasarita. Linabsan nakakaslap pungdol iti ayan ti ritaw. Apay itan na gito yamok. Susapo. Saan nagtulangatan ang makaanos at talaga kat pumanaw ako. Abusta saan na nagsublipay ni Eloisa. Anya nga tamot doon tinapasamak kinkwana. Tapos adya akong makunta. Nagsukat laki diti SIM card. Saanan ang makunta kapulos. Saan pa yun nga agree? Ni madam, ay muwang matlaan iti silid na. Tunyang, ayabam ni Jonas. Ha? Ay sus, naimbag ano di pa'y kasta unay bartek na madam? Anya, nagbartek ba din? Un madam, Apaya ka na yung nagbarbartek. Anya ti barbartek ka na. ni Eloisa ay iste jakman ammo madam. Ibagam kanyak ti pudno tunyang. Tapno nasaya at kabot kanyak. Ay, anya day chay madam. Anya talaga ti amom a relasyon na Jonas ken Eloisa. Jakpat siya gawan ti amom. Kuwa madam, awan mo't ammo kon malaksid ti panagar-aram ni senyorito ken Eloisa. Agar-aram nga ginggayta no agayan ayat dan. Un samot madam, iste saan ko kading ammo? Tunyag, am-am muna kon. Saan ko magawidan ti bakag diso di tarupam. No nakalupsaw ko. Saan madam? Ibagam si Pudno! Ay, agayan ayat dan si Pud pa'y kasangay ni Eloisa. Sus, apay ngay madam. Imbagak lang arudan ng tinapistak pa'y laang. Pahingi talaga imbagam kat nabayagan na damdamagak kan ka. Ay, kuwa madam. Kat ni Eloisa,
Sa dino ti ayanda. Day tati talaga asan ko amo, madam. Ngamin saanan makontak ti cellphone na. Uray ni senyorito, di nan makontak. Kat may sapay day nga ibarbarte kan na. Aniya. Saan ako na talaga makaanos dito eh. Katuluyag san ti pumanaw. Awan lat ti pakabas-basulan. Ano, at talawag mo. Sa dino ti papanak. Muray ko man o, makontak ko ni Eloisa. Taagaplikarak matitiayan na. Ni Senyorito Jonas. Anya, rumarak. Anya? Ay sumipngat ang senyorito. Kung saan kay sapay ana usawan. Napatag ti papanak. Nas ka na makasaritak ni Eloisa. Senyorito, saan kayo nagpakaadapay kan madam? Saan na masapol to niyang? Uray, saan dagmat akay kayat? Apa yun? Maulpulaw sa pailang ni senyorito nga impilit na tirimuar. Asino di pimanaw to niyang? Ni senyorito, madam. Rabiin, kino na ba na bartek? Medyo maulpulaw sa apay nga ron, madam. Sa dino ka no ti papananda? Kaya't na kano ang makasarita ni Eloisa. Aniya. Anya pa ilang ti. Agpakamatay ka nin ka po lang tinadya babae nga wan si Serbina, arupat kwarto? Anya? Ay abang ni Dawal. Pasurot ko ni Jonas sa maganda niya kititi papasamak ka dukwanan numaul-ulaw pa ilang. Simrak adagaws ni Eloisa iti saled na. Nasakit ka no ti ulo na. Ket mangantulatan no makaraeng no rabieg. Ay, amok latan. Pampanunutan na ti sitwasyon dakin Jonas. Kasarita ko mama ipanggap iti relasyon da. Ay, paawatak ti anak ko. Nariga ti kasasaad na. Anya day jayan. Kasla adakilat ang nagsardang alugan iti batok ti balaymay. Ada ka di umay asa nga ilimay. Ada dito ni Jonas, madam. Nabrabiin, Dawal. Kaya't nasigura ka sarita ni Eloisa. Awanan tinas ka na pagsaritaan na. Inastrakan ti ama ni Eloisa, madam. Sige, bayan yun, uray nyo. Abangan na niya kititi papasamak ka dukwanan ito na gawin. Awan, madam. Sige. Sige, madam. Bye. Salbag di kastoy. Kunak ka maturog at kitayan. Dakit din dito yan ang ibaunan ni Madam Candida. Sana bale, kuray klata ni Jonas. Nanyakit di araso na. Di nalat ako mapalubosan di anak na. No asino di kayat na. Mabalin ayama da ni Doña Candida dagpili dayatan win asawaan ni Jonas. Nyalagid din dagit di doma babaknang. Sandala nga kaya tamay rano ti may sana kurapay ti kinabaknang da. Ti kayat da. Padadabak nang ti makasawa. Ngano pakiasawaan ti anak da. Papa, Kunak man no nakaturog kan. sana ka makaturog, Papa. Ang panunutot namin tinaibagayo kanya. Awatan nga ta ni Eloisa ti itadyukan ko na akasukat. Ti panang waswas na iti relasyon da ka ni Jonas. Ah, Kat pumanaw dan nga agama dito eh. day takadi. Awan rumba nga pagdanagam. Takayat daman windusan. Nasken na pumanaw ta ditoy. Papa, Nako na kanyak ni Candida. Nga aramidin namin na pamuspusan. Tapno ag sinadaken agin nadayo da Jonas kan Eloisa. ay sapay lang ko matakasta, Papa. Well, bayan na kami agtignay. Ngam kasi tinakunak,
kasaritam ni Jonas. Katibaga malipatin nyo amin na napasama kini kalabas. Ken, agpambarang ka, nga okay lang, nusan nakakayat, basta ag best friend kayo. Kasta ti Ramidet, Papa? Wan, artista lang. Kampay di, okay lang ken ka. Kas may sana singad kan napatagakayam. Tanuan niya di pakaragsakan na, pakaragsakan mo tan. Wow, napintas na dahi tasing-asing niyo. Da kami hindi makamo kini Donya Candida. Tano mapasamak dagiti plano mi. Awan pa paran na doon may pauing tumat lang ti imatang kanrik na ni Jonas Kenga. Ay, kasta nga tangag paiso. Basta sayatem lang, ipanakilangan mo. Lunas ka ngagpambarang ka ngagkid daw iti pamakawan ka dagiti na isaw-sawang mo kengkwana, gapo iti sanda ngay dadar ay ti kasakay mo. Aramidam iha. Aramidam timbagak. Taga si tinakuna. Dakamin ti makamo iti amin. Ubing bailang ni Jonas. Sana bailang madanon dagiti na danon miken kandida. No kinatuso. Adamot kaniyag. Nga mas tuso ni kandida. Saan ko matakayat ang mapay ti anak ko. Bugbog tong ni Monique. Babae pa Iso ti kayat ko amang sukat tukan yak ang mayor ti Ilimiasan Mariano. Ket no agasawa danton ken Jonas. Sana barikot ti magastos tabak nang da. Nadawag ko. Imot gayam kumpadre Gonzalo. Hello, kumpadre. Nagawag ka man? Anya ka diti may paikuhin ka? Rumor kayo pailangan, Papa? Rabiin. Wen, adawag ni Ninong mo Gonzalo. Adda ka no na batag abag saritaan mi. Di na lamay pabigatan. Masan siguron. Umayak mat, Papa. Nasaan na ha maturog agad din. Di nagpagdanagan tadamot dagiti bodyguard ko. O sige, agad kayo lang, Papa. Wani ha. Sige, mapanag pa Nakapanawan ni Jonas. Ladingitag. Ngam nasaysaya at no saan dan ang makapagsarita kin Eloisa. Ay, amaw ang sakit tinakam na adi na nakasarita ti anak kau. Hanggang panad ko na podno ti kunada mayor ken Donya Candida. Sa anak matkit day arupat kwarta. Hanggang saan siguro adakas no awatak ti kwarta nga ijay-jaya da ket umadayo kamin kin ni Eloisa. Saan ko akayat tiriribo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agdaawag ko. Ket ni Monique. Anyaman nga tanto ibaga daytoy a babae. Sungbatak man laangan. Hello, Monique. Jonas, mapalit ka di agsarita ta? Adala na patagay bagakan ka, please? Sige. Ibaga mo na niya dayta. Personal ko mga ibagakan ka. Uray na itong bigat. Anya nga min dayta. Diyak maibagat ito'y. Sana kami na makaturturo ka pwede daytoy. Okay. Sa dino, kananya nga oras. Ibagam. Si kama nagsarak tayo tiruwaro no umayak dita balayo. Anya? Wano, umay ka lang dito'y balay. Agpaluto akit paborito ang amasida. Monique? Please, Jonas.
Kaya't ko nga subli ti sigod alin na nganta. Anya? Bakit? Okay. No talaga ni Eloy sa tilaw mo. Anya ko mati mabalin ko. So, go ahead. Pudno ka di dagiti mangmangag ko ken ka, Monique? Ala, umay ka dito'y balayin tundigan. Kaya't ka makasarita na imbag. Kan aday bakakan ka. Kat amo, paragsakan ka. Okay. O sige, anya nga oras? Kunakmat. Sika, no niya ti kayat mo nga oras. Basta, saan na kainjanan, ha? Sure, mangnamnama ka. Okay, agyaman nak. Basta ibagam no bigat no niya nga oras. Bye. Bye. Maikaw akin mo ni kita. Nalipatan na nga tan, tinapasamak iti kasanginan. Awan nga ta tidaka sa panggap na. Kat may salang apalabog day kay. Saan ang mabalin? No bilang kastaman, saan nga agbitot? Takagura kon iti agnanayon. Agpaiso ka di, ha? Wan papa. Oh, nasayan nga ron no kasta. Kinagyaman na tatinong bal mo ti singasing ko, nga ramidam. Wan papa. Uray na kayo kando niya kandida. San kayo kumamat nga papa? Oh, saan man? Nangatulang amin numaminsan ti bride na. Da kayo ti lalaki. Rumbang ada kayo ti mangawat kan kuana. Sige. Gapo man lang keng kaya. Patpatgan ka kung saan ko akayat nga agliday ka. Agyaman nak papa. Talaga patpat kendak. Agyaman at tapinat ganyo tikid daw ko ama ipe. O sige, kastapay nga rod. Bye. Ay. Ita, ada kanyak ti barong a cellphone number ni Eloisa. Maawagak matngatan. Masapol ang makasaritak. Urayak arumar iti trabaho na. Kat mapan kami iti lugar. Ngawan makasinga kada kami nga agsarita. Sino nga taday doy? Baruan number kat ni Jonas. Hello? Hello Eloisa, kumusta kan? Mailiwakon kan ka? Kasano na alam ti baruan number ko? Nagpagpakaasyak kin tata ipe. Ha? Dagasan ka tita trabaho. Orayan ka aging iti mo. Kahit kung agsarita ta. Sige. Saan ka ko man nakasarita ngam? Kaya't kamot akasarita na sayat. Agyaman ak Eloisa. O sige, adapay trabaho. Agungat ngamin ti boss mi. Bye. Asino dyan mo arton yang? Ni senyorito, madam. Mangrugin nagsaknap ti sipngat. Papanan na pailaan? Saan ko nga mo, madam? Basta ko na. No, damagan nyo ka, no? Iba ka nga dapapanan na. Sigurado nga iti ayan ni Eloisa. Saan ko lang amo nanti pagtatrabahuan ni Eloisa. Ken awan ka no kontak na ken kuha na, madam. Aniya? Uray siya karon. Sigurado ang nagsukaten iti SIM card. Tadi pa'y agringan ti number na. Kasta ka di. Nga sa nabali. Palubusak ni Jonas ita. Nga madanon ti altaw. Kaguranan tumetla ni Eloisa. Anya? Ikot no. Ay ayaten na kanula unay ni Eloisa, madam. Awan ka no ti makalapad kin senyorito. Imbaga na ti kasta. Madam. Hindi kalman sa daya pa nagsarsarita, may. Talaga nagbalina na maag. Alam saan to niya? Jackie Palupos. Aday jay nagraraman. Ti maasawa ti anak ko. Eloisa, anak kao. Tatang, maladawag pasit nga agawid. Tadi nagasnak ni Jonas kat adala ang pagsalitaan mi. Sige, anak ko.
Saan ko kumakayat nga agsarita ka nagkita kami nga kayat ko ang makasarita na sayaan? Ay, sige anak ko. Saan kayo magtanag, tatang? Sige anak. O sige, bye. Bye. Ay. Anya nga dati mapasamak iti anak ko. Nayadayok ditoy. Kat saan dan taon nga kita pa ikin Jonas. Ay. Saan ama sinunoo? Ti adda iti panunod kaw. Arig na maliplipitak iti agtukto pa abato. Ay. Anya kaday ti rumbang nga aramidag. Ay. Masapol nga agsarita kami anasayaat iti anak ko. Agyaman na. Tapinat gam tikid daw kung agsarita ta, sweetheart. Ado ti kayat ko ang malawlawagan. Apay nagsukat ka iti number. Jonas, panagkunat. Awan na sayat at turungan ti relasyon ta. Anya? Pakawanan ako, ma. Pidtot ti panangaklon ko iti ayat mo. Taado ti tubang. Anya man dagita atubang. Sarang tenta, Eloisa. Naturay ni mamim. Baknang kayo. Kat maaramid na ti anyaman akayat ng aramidan. Ilaban ta ti relasyon ta. Awan makalapad ka data. Jonas, nalaka nga ibaga. Narigat nga aramidan. Nangruna no ado ti agtukyat. Ado ti manglapad. Kan at sa bali amasaktan. Anya ti kahit mo asawan. Amukmat kat. Makaawatag. Takal ti pa na gusto tinasingad agayam mo kan ka. Ni kadimonik ti kahit mo asawan. Juan, nagdakkel nga isyo ti saan mo nga idadaray iti kasangay na. Awan bibiyang ti sa bali. No anya ti kahit ko adarayan. Ay ayatan ka, Jonas. Panagkita kat saan tantong agragsak. Anya? Saan ko matakayat agapula ang kanya. Katlaksidan na ka ni mamim. Nakasaganak iti dayta. Saan anapatag ti tawid ko? Ngano tawid? Kabalan ka abyagan. Ipaay ko tinagin aw abyag. Babaan iti bukod ko alingat. Kayat ko, nauli makapyag. Saan ko ang kayat tinariribog? Eloisa. Panagkunam kati. Kat agsardeng to damonik kanto niya kandida amang riribog katata. Iso panagkunat. Awan sa bali akasayaatan ang maaramid ita. No saan at panakawaswas ti relasyon ta. Saan? Saan, Eloisa? Ipatay ko lakit din mapukaw ka. Please, saan mo apot din ti relasyon ta? Saan kong hamo? Kasi tinakunag. Ang sakit man. Ngamawan ka imbakan ang maaramid. No saan akasta. Talaga ang maag ti anak ko, Dawel. Panagunakat na rin kadyo alapdan ti relasyon da, madam. Ipalubos ko kadimat nga awan maramida, ha? Sa makita kita, madam. Talaga kininet na. Panawan nyo idan. Kat inton bika, adda ipaaramid ko kada kayo. Sige, madam. Alakasan, agawid kayon. Well, madam. Bye. Sana siyak ti karkaritan day jay a babae. Tano siyak ti agtignay. Awan mabalinan na. Kanagyaman langan no saan ko apaiwalin. Nagtyak paiwalin ida nga agama. Rabin, gamusan ka kailangan at turog ihay. Kas namin jak pala mamati, Papa. Oh, Kunak no saan na may subli ti kinasingad mi kini Jonas. abay ka dinasan. Da kami ti makamugin ni kandida. Sige, Papa. Ngam ulitak. Saan kayo ko bang agap-apa ta agabalayan kayon to? Wen, urayan niya at mapaspasamak. Agtungpal to akasta. Sige, Papa. Bili nga klang ti kusinera tayo nga agluto kadag ti paborito ni Jonas.
Saan mata na di manon ni Jonas? Wan tatang, pinagawid kong tarabiin. Kat nakapagsarita kayaw, ano sayaan? Wan tatang, isinsinak ngam sana kayat. Kat sika, nakasagana ka, amakisinakin ko ana. Ay ayatak ni Jonas. Eh, Isuti mo na nga ayat ko tatang. Ngam, bidot. Gusto ti ko na yo. Nagayatak iti saan ahusto a lalaki. anak, Ti pagamkak. Amang ano saan akabaulan a supringan. Wano iruper ni Jonas ti ayan ayat ni. anak, Amo tayo ti kinaturay ni Doña Candida. Paknang. Kat maramid na amin akayat na. ay kat anya nga raud. Mariribo ka nagtatang. Saan ko nga muna niya ti umno nga aramidag. Aglamlaban tirik nga kin panunot ko. Tas tamat ti arapaap ko. Kayat ko ti makaada. Kasano? Amo ka marigatan kayo. Lading itag. Ar-aramidak mo ti amin. Ang talaga ajak sa kabailan nga ipaikang kadayta. Maawatan kayo, tatang. Kat may saakarit kanyak na ita. Ay ka, nupay kasta. Saan ka mapukawan itinamnama? Nasakit man no bilang aksina kaminto ken Jonas. Ikarigatak nga ibturan. Tamo ka didan tumaming ka. Aging ga iti saan kami nga agsina. Naimbagman. Narabyan ka na si Bagpat. Sorry, Mami. Nagkita kayo ka ni Loisa? Uwan, Mami. Talaga nagbalin ka ang maag. Saan akin na maagti agayat, Mami? Tauray da kayo kat nagayat kayo man. Anya? Naira na lang akas kin ni Eloisa ti inayat ko. Sige, Mami. Mapanak pa iti kwartok. Panawan kayo pa. Oh, uray anya mapaspasamak. Tsaki palubos ko naktumat. Akas ka ni Eloisa laang ti pagtinagang ti anak ko. Dumagkadawal. Bot-bot nga niyo ni Eloisa. Madam, anya kita ti panang butbutang tarabidan me. Balagan niyo. Masapula sinaan na ni Jonas. Tano saan? Dakas ti mapasama kadakwada nga agama. Uwan, ma'am. Gamsaan kayo ngagpabigbigan ko na. Agabungot kayo. Uwan, madam. Ipatong palyo adagos. Uwan, madam. Ngam, saan nyo adangran? Kasbili nyo. Kasataramidan me. Saan kayo ngagdanak? Amo monte plano of the world. Ag kandidato akto para vice mayor. Katjak kaya't amamulitan tinagan ko. Iti matang dagiti uli. Uwan, madam. Mareglado. Ngam, sakbay nga ramidan nyo rayta. Mapan kayo nga muna iti ayan nila kay Ipe. Ibagayo abinilin kayo. Kat damagam no nakadesisyonan iti imbagami ken ni Mayor Solomon. Awan parigod kumpadre. Nakasarita ko ni Gobernador ket papurlaw na asik ati running mate ko. Iti umay a midterm election. Wan kumpadre, di kag danag. Sige, bye. Papa? Di ka din ng Gonzalo, ti kinasarita yun. Wani ha? Amom ka din, wan niya tinagsaritaan mi. Anya, Papa? Iso ti running mate ko, iti umay nga eleksyon. Kasta ka di? Wani ha? Nakapalas kamutan. Napintasa ka di lang iti dete ang suot ko? Nakapimpintas ka launa iya.
Napintasak ko na yo. Ngam sana nakita ni Jonas. Tay jay kit din nga iloy sa tinakaaway si ti matang na. Malala, saan nga agsakit tinakam mo? Kasi tinaibagakin ka. Da kami tiag tignay, tapno da kayon tumatlaan tiag tungpal iti tunggal may sa. Naladaw kayo man na sumrak iti opisina yo, senyorito. Itay pa'y anapan ni madam. Sana ka sumrak iti opisina ton yan. Mapanak iti balay da munik. Anya? Kahit kung agsarita kami, tapno maornos matlangan ti amin kata kami. At damat kit di basol kong agpaiso. Inkaring ka mapanak ngam. Sa anak mo tanapan iti kasangay na. Ta iti kasangay ni Eloisa, tinapanan niyaw. Wan, Ay, kumusta gayam ni Eloisa, senyorito? nasaya at kaya't nang agsina kami. Anya? Angam saan ang mabalinton niyang. Awan makapagsina kada kami. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.